Aling palungil tutaw, happy Monday morning kadamar martial guk program regita to taut tokoy reor doing business in Palau. Pia kadamal ngal tangat gu ko bangita direkal ngobangita direkal mal matoko kadal adrasyo bay. Arbekla ata lomes regita al tutal upload diomes ng garuba. Leng ngara Palau Media Council. Engi direkal mal lotang liar ata roku ilet mesara TV man news maroku hindi mararingi el altuta kada mal swata bolo tang liar ata belal wase ngal Moses uludong direkal mal ata belal niya atra tokoy reor to reor blood root ra direkal public ma private sector hindi direkal mga siren sel so kuma ata belal waingia ngak plolo mo katoringi wase godfather of the media ra belal maral to ko mawera to mo le Mr. Aludong hakti mo ay imol patas tiang atapti ganingi ra Proverbs chapter 10 verse 6 blessings crown the head of the righteous but violence overwhelms the mouth of the wicked wasak langal tanga takrone rap tulul tirgel maru lalamal ya ay kel ko raulti kala ay kay yakuk mo malamal lara at tirgel wicked tirigel maknit marula maknit man masawla Dios sa tigingel mo ko ngeto muli epia oy malungit tutaw maongi melbuila why sekandera may makata wado kati maliw ko laragi Mr. Aludong diri ka mal masawla ngatel siyom ko ko mo ka tingi nakadiri ka mal to ka ulukungim Paisim, ela ko kasi selul ko ngayon bukti personality ka madilo Moses Aludong makuk aduk nga sige dal side ka entrepreneur kan tira kan mal other rare o ay sila audience rin dito kasi watal age adal geltang talal do umulu mo ay sige gidul ko ngayon mo wala belang ito kan magkakal adal di kal san matangal ka mo matulit yang claim o ay sa pamilya larke mada malungil el sil sel morarek adal ko pros il satial program nakarubak mong pi ay sa tilgibul na armuta patokol to rablul ade lakma patokol tlo ilen ngo within erur gigrela emergo ngaga sel biu aislo sak ngaga adang esar kadara ngruwik belurung esar sel taraigel klewidel belu etaol belu el dilo bersera al mugla uap me apengel ngayaur me belaul lom tur ablur bela Oi. Kaya buhay sa military ko malo ko mga samtang mga hindi ngigidel uodel belu. Kaya makal el Aludong ri dala ka net at posa sel ka kablira ng madalian sel ko to close ata ko to close kablira blur bela. Toy sir at nga ka rodel mo ni kagida. Asin el mo rota trak sel ko o el nga ka rodel. Misig ang kamlo rorsel nga ka ang ligala da ngaur martira ang arata emrodan mora masam keo lalla aklele ukno nemre da sel kablil ngar madar nga ka mlu ratu ni emro ko ngeri de lage mobila Aludong maulak morgesa nding igil imorato ko sel doran mo klol ade mo malat kra guru leda ma kasi kadam largel may Why see? Akmal makluar ngu kadidar ngu kasi adra esar blur mulwik lem no korursi kamama manle bu adam maka adra omnged lialungil adra omnged hindi merusa mas o mal rekal bigil do simple pusramas ela mga mang embargo adalah kakmal di adra panem beses mas di muklok do renga sigim sipama asirs Hindi kan siya kami abulo. Kung abulo siya kakaliw, ngano kami abulo. Nga standard na sige na. Oy, hindi mla kakal. Hindi rin di mla ka
audo e dim nakaklalo. Nguri ura magamat. O, mela sila mo sa pok mogro 50s ma 60s. Nigil sugom ka hindi ka po mo lo aduy po mo mangar. Hindi ka pura isem to da school nga ra eruklong matedo. Hindi ka siguro mura po sa. Asuk ma maka de kal pura eling se may bilin. Ang esara de kangikir ni. Mal oroida al mol ringim siguro. Maligis at medal el del bungol mo kami bil bungol mura mod ngara pre mal ring nimring laklat emro ko seguida gomes seguida lul gro mer kamame kamama ol mari o ngaria karbo mama ababi ya ako gra si school klor nga kam lamat na sa iba lemat ako klengar alena karbo le klola ngora na karbo mendito tamo o mo otok klia karbo mura ngaria udre mugur sai meleran sel mura sel ya ako pati tuta ko ngora na babi makto olbi magali to olbi ko tlab mo magusto ko ring mo No kontim lengal nga ring ready pa mo sa school. yo makamal kuma ay ka lebli awre ram sel gipto da school mal bli was mo ngar mal umra nga mo ngar to nigel ngari ang alam tial blai segi dem ko hanne bregil ya gimera ore ya me skura mi senti ngara bilas ngara bilas o ngari ya rubar ke sal ko pasaklel ngara ke krel el legal bisengel selemel angar ko angara ewal sigang ngimil sigang ke tanamber ore Pat bilas. Bukulia kata igul bukulia. Gimera skura mi senti akmal mo o lot kara ke 7th grade orat kulara ele mergo subong amlai mu metiang malu bagu subong ay gele ay ka lila American ko adalah ka malmer was may gigida me subong ya mong maldit tilawang red do mes rabasal mon mal adi mulbas malu ben chip taxi mong mal silmer orore moya pura tarablulat hindi kingar oror sel bol mereka school sel kote bila sesper ilmu amra abluma mal soatan mo ablua mal misri sel de boka mal mongilar mu de ngara beli sebek lo medik mangrak la mo segi interesting life sel o ka embrgo ko mo skura ruk beguk ti kultur bertiang trum ewargi de toda ngara dial toda amra do mesra arangal ke de mas lit ya ka tamad martalat mar ta ngara trula angal bluto ngara ke ya dialla to baba e ke mulai kal babir bo kam ko torre de kal babir mol sel to da Tame rirula ko raben talingiwa. ngara ya gidi kirade kirade ade ngadial ya gi sel ke tangam to baba ya gi ngara to mol te mablul abe e metigrayol ya sir tilo da tal porque kita di spaul ngara ikale pat tial dia la error la 14 years old ko mal dia wase magi mi sel mertial ngaringa captain mai ka magi ngaringile dit muada bertial dia la makhluk klam magi e kama madi bata tial lentim mo hasko gir selta endi ada asko misel ki burak magi mablul ab magi ngari utra dalul ab sigi burak ko am namut mereka tal sunday magi sergi magi morte al portra kuamas ya sel no mes ti ablura bata abi meng oi meng wai segi de merko ka segi de mora hawai Magtilo tra Xavier Xavier High School 69 guk maria pa interesting experience nga ka segi del moria micro game nga kamal ku klemduro basket tap basketball player aruk. Sige borwa bola be magi bora ko mo skole. E giregel mo bak practice so kan mo terbela. Hindi ko ma tuog da June. Ya ada bela na start practice January mo temla mo ati mamlamro. Bak belu semet sendia dakal saben. Why say? Nga kamal giregel mo tial ko to micro game ra 69. Mak mo ya maguro subde madre basa nga ada kalau sebagai mau latih berbela, betul kon ada lalu recruiter kan. Ya,
Kamal tim lagi kada ate mal mutu Oo, de boss. Agimura asaibal, nakagilok malit. Letap, timra ruma, timra belatap. Oh. Magimura championship. Uy. Ya, dia sile, ngakakmal, ni sabrak nil trato ko. Ngakaklasik le, mag-point card ngaray kilo waptun me. Imbal me, kurur tumong. Tiga tetikal buka kurang setisel, ruru hika kurang setire. Emo ko katatir. Ya, akmal menggali ate mete, mat metu, masarang, tidak ngarik so, kaigel. Kita tukoy me nakakarayaw, may sar may gal ling. Wasa nga ba gusto ko nga langot altip. Kama basta te misisi, nakamal niyo, pag misisi, mol mo, 3 minutes samde, kama makatsat 3. Laro ka ka. Tira kurata kabo. Kabo ng sud ila mitsko. Kamam to, kilo lang bar. Sigara 6 feet. Lagi no malap to metal ako das aspecto sa terme saksari. Ya, tiya kita bleut ya. Yeah. Ang elbow nga ka mga ngumlo saras. Oh. Digal sa rin makure ka rin eh. Will pa excuse nga max to blow so. Wise eh. Di mo substitute ka mami nga malo legal. Tira magal ko sa mama masil aram legal. You have to play back I cannot. I'm busy. Mi ka excuse ko. The problem. Oh, a problem masil gi bomrek nga ka oban tri tigal bu ke belaw nga sko gilme. Ako se tiak mal badar. Tol mil musisi mamrawan. Betul champion. Abela ka mamlo heru. Pero ka karam le sacrifice ko karam taman la mata malagi aru kam lokat survela. Mga ka sa por Hawaii. Mana soal bulu Hawaii. En kalau buku Francisco, buku ada. Sel time engkal buku Francisco mla mostat lom kodora. Lo se abelau ma Croatia giren mo ilek bulu. Digid mo na digid. E dia na dalam digil. Ngin klor karakter la ra. Ang 4 years. Oh. Mengka nga emla mo leader march sa Hawaii nga student sira por Hawaii ka sel time ako tel famous la bela. Ingin blamura Ya, UN mo kapatid. do lo lingit sa bigel to ka makiram mo do kulit mal beto ka mengka pong otakla ka maksoy sa segi del yol Oh, oy. emro ko sa time ngaria Vietnam War tuguk me recruit ka mama soldar bigel Yeah. ka siya minad al mo soldar makmal pun kal recruit lo se Tumamar ada Vietnam ada lagi mo awar. Kamamar atar bela. Oh, mamar ada bela. Ngeramak mo fighter kiri. Oh, I see. Dia putungin masih demi ngaram ko mbora Vietnam mapluri rarat. Emla klisi o. Ako si nga ko umra si kami lagi YouTube tra plumam. Dim lagi molar kami ulmei. Kumlel la krata siawal tumum itu. E ko mro ko dim na kamoray. Nga ko uldu si. Wasi. Makosin mal dia kasepek le kortila. Tinggal aman mem asan din alam sa ng news. Katabi ko ng reklaman 12 blazers. Takot kang pera di para ato esa. Ali edri ke 6 months kara freshman. Siya mina de kikrel kalis namo university. Makal atin ka late early 20s. On dia kara 18. Ay, kamal tir ka ngal. Betul masalah ka. Oo, kitil magdadu atwaran rigel. Of course akna aru kandi mal makaya bi accent ra. Nunggu moringi apply, ikal skit o akmo apply so kal mo participate ra play. Oo. Akmo to sendiak. Mal ka oy ka mal kita accent. Betul na kan mo bulis. Makuk di ro sa stage ra gari apply bulis nda ka sa mo do moringi senkyo. Ramo student senate. After 6 months makmo campaign. El mom to ase nga segundo tu diril ay gal aga gingara Heavy English. Mum moria se klok pangil. Oo. Ako era freshman class. Margo yang aria imul professor mal popular professor dinga o oldo brabut oktober Vietnam War. Oh. The fire ni school of fire. Adi. Mago ko organize a student el stomach class. Emo demonstrate magirmula sa ka map. Lemal somi ugal sensei. Oh, ngamal popular sensei. Ya se kadang badu floor na 9 o'clock tegi del sil semro go. Tu di al banner. Elo tokor tegi del treta loru. Oh. Nga ka organizer. Mergo di problem ra ka titul
serta tial kipas speech English malmring tu ko dia. Ngarap tulo man di maring kalk mo. Matiara gi start at 9 o'clock. Ya tinggal nga school walk out of their classes. Men stop class. Tal padre ya kalau ngintiga. Ya barat stop class mergo tir osi kan ngal kiri kan mongod adu urtial demonstration lo. Nakabla freak out. Kumalim lagi ka rin. Engkal sense ta ortial se ka dal ubeng. Dibus tanah fire. Dibus ya. Meng saya kita saya aku tel experience nga kara. Arolela amora buara tarablu el tuo del el oldu around us. Why se organize Organize it tiagit ekmo oldu rabud rablu ade to tial betamor. Usisulta mak insert tiagit del wase. Kamar ada bela mama Croatia agi ram tara kil sign kamar. Saya kita mengaktire kata masih asing nga ke TV nga to nga TV ma already ra haway kita accent nga. Timla ka mo dinger sa time lo se tial aktivista. You were an activist and la dir ka pon lo spe tiagi del war del activist. Saya kita ela gomesa ka kamul ko nga wase alasyo ba. Nakamrani na kadasyo. Amrani mo kasi nga activist. I see. Akumulat ko isigita to. Lektim lagi kare gimana nasa yak organize agim ngarak. Sel gimam mon mutra away sel hindi ko deso ko matagay. Mamasa sel gimma skule bol nga plauto agi kay pada ak mol mong mo ata terulu ka mo. Agi obi mo. Ada kan kasol mera ang sula ko karapitam mam ng esar mo ang aros nulit. Agi mo ngari basurak lakwat. Agi mo oy. Tuiba alul. Kali dia ka wala poles. Dia ka omang. Ngari alul fair fight. Fair fight. Esel debo itu nga dinakarak lakwat. Bak organizer sel side man. Bedengel wasit taamal pageu. Tabatal, taam sisi. Tapagililangal. Mak organizer man set pong mak ko mga liga emro organizer mo. Okay, silbol ka kwata ka. Ipon la sel sugum traboy ka mo. Klare yung basa be bulem liker ni yaksto okay na mo rek. Ila ka daw madalas ka. Referee din. Magiu ko bi emro sum awa. Yagi mara gimbral mo. Ila leadership skills dire ka mo spera to ko raw malungil maray. Dela ngari al daber. El daw sa kala ngalil. Le Catholic Christian Youth Organization ni giblem stat. Nami senti stat ngira. Kamla stat ni CYO. CYO si. Makararu ke Akademia High School organize ra. Guru ploldo para independence sa Micronesia. Imo require mengitak ra tel Micronesian andem. Sel tuta gi race afla. Imo mengarmadre amlo tiriling to sa mlamo soisra. Padre amle at American. Dati at American la principal marmadre aktim le kikre segi de le sogal to. Sel mal sogal to sel organizer. Akmal kira sel bukum tabe sa mutial lo kodong kaul may el mereka ko sila sa kita imurato ko ile nakamlas ta to ko gigril business el chuburer kala ospera ko manager laka o gulumo el ngari el dia buspe tial mo make money buspe ngil mo brura dasu o gumdasu lultasu maula ko aktibo ay lo sa ngaringia ako hotel business el wase tulia ultra marijuana Lengal Jackson. Sa time timla kal ilikan. O Jackson ginainga sam na akwam me. Bugra akwam. Mel maingil legel sit melo ol to ma. Wa kwam de ko lem. Melo ol te buga saibal dia gom na. La adra transportation la dal me malme. Magi statro makro. Ya se piskor ngartia nama. Malam amaruana magimo. Ay gadolam e mo hay mo magim ama te ultra
Wandala. O dia ka uda. O dia ka na school me dia ka dia ka uda me dia ka udiu, ure rame. E makita nga konto ra ka me tram rigel me dia ka sil miska ka ure. Takmura school me dia ka sil mo sense. Kiro ya kalmeta di employer sil. Bisa me dia. Wala ka dimle anteratiti magmaldimle. Mangpay ela sel wal business of like starting a newspaper. Why say? Leng aklo matigal waseng itiya ginatang. Complementar trestetori kilip sanga. Naringi a negotiation na drong lela may kunesam belaw. Mamrigel. Sige nanti semitu ambassador Mamrigel Hayden Williams Sancler. Mang sertam temela Nixon mga appoint ringil may temle mitra Continental Hotel lagi. Sige damne ketengel time el Mrigel agiling ngay rasaibal ana no de mais moileak e mo bluram Mrigel mo kamu e mo negos e auresta micronesia paise nung sige de lo set meli da me organize a marcha te na gasku e meli del moro lo se apelaba lemne sori belao lo hace el bol partra Mrigel diwaya Asaibal. E come me pengali sige magulum to ko ringi magulum marcha mo hotel. E sige del time mit akna school aktir kam natin ngara 3 months raw dura return na natin sa ni tulong lara ngel maral tama makle mergo yak erbuli samel arrest ra. Artial Mart sa ul. Hindi ako Lesel time hindi ka kalboring yalla artial freedom of expression. O matemete tamre dara rulis. Email meral kaya tal melo ase. Leka kami melar ka. Why say? Ngel ludong al mama obuguk. Ide ko ngel wase ngra unak melar ka. Ditya mere ngra saibal me. Ide o mong giregel melar ka makmu dile ngrau. Amra rin nga timla ka, tamali. Timla ka nga tamali kung timle March. Ngoy ka kal mo osmara. E seigi del time el sibel mo ang tarsande yamrba delegation Mrigel. El mera negotiation. E mergo e pulis sa saibal makwa mamlem sel time tial ugil mo ngarmid mamora renrak arbulis ading arsel e di blob al mura Continental Hotel. Yeah. Oo. Ito hindi makaltrust ang pulis sa belaw. Ito kasi na. Ito yung ititira ang pulis sa mga armen sa kukure. Ehudeng wal akmara. Nung natin wal bila pulis. Ehudeng wal mora. Continental Hotel. Kasi mga ikal tukom sa ang ambassador was sensual mo sa. Kamle ba kayo? Tiya sa early 70s. Bisegi na mata malgoy melo sa malgoy me ambassador mo kasi diak mo to wal pulis el escort nga kalmo. Matia ser ko require mam disto tiam ugil mo mermid mamora takateta isto se di mrael. Ati ulo ko mira. Le tigar pulis di blobra. Escort. La make sure sen secure. Naka ako tengar sel na dai di group sa mari komis. Naka mal din lo tigal ada belor ngar ya wasin kal. Kal kerel ngal. Tiulo marchal mo. Magtimlal muringil was, why did you get these guys arrest me? For what? What did I do? Kura, ang mga doon kal assistant ngin mo mo. Mahmud, please be honest. Mga was, dia ngaring ya to ko waseng. Akmle ngokri waseng. Wado algom dia malgo kimle conspire mo modern. Yeah, totil matmili ba? Dia nga kapag nga ako. Sige. Sige tamarail nga am gitu ra kay nga kaya dia kar adrala digital public defender ma district attorney. Dia kasi ilom terra. Ang wise say. Makukore ma-prepare makpura library termite to mak muhuli malya ko tingi tukurala. El mol beso sa magarang uta. Hindi mle kaul ko to control. Diga mak it's called habeas corpus. Tukurala lo sen tial butangem o moredergi mung CBM apply segi do sa sumda ka ngilo ul ablo to that's how I
Wow. Naka Diyos ako kul saya ko sen kalabin sa Ay sige daw ul. Tinggal kasi kung mag-organize na ako na. Oy si oy. Saya ul makamlo. Aklo adra na hindi mo actually ngakadim na training na legal service. So mo ana la likmal ako si tiam mal mutar usul. Siya po adra la aktibo ul siya ko siya. Takmol nga seurar mo bu. Ito kunir adra uror. Di kaloro na kablement mo regal del mo kloro kembali pela ul dia ka minimum wage tir. Dia ka sikli bertir ma wali mai. Masih aku mustad tol nga seutir. Siya amle ko telo. Kod ula kal mo legal service. Demro ko eh. Kada dira ke pial mereng asulel ka ruba kale ala ka waingi e kita ada bela amlo partra mamrikel mo o er atra saibal makwam lormi tesel klibel artir mera toreng mong di mereng asulem kukmle pageur sel time kita ave mo protest Asig sel me Dia kan sige dia along Amerika naman na son na bela. Pinakasola pa independent. Why si malbra. Nga legal report la Salomon report may legal tiga tim na sulit mula ba legal mo tra wa Hawaii ma wala belon mo mo rami de tial klibelon gida maklibelon Why si silna del klik ra Hawaii na school mal bitol ara Hawaii no selig o da ka bila ara Hawaii se por ahí que le wana na guli Michael Passion tibliar maqbul ko mesti ada Hawaii magada lu mal maqbul seguida mal le kan pisa kan bu Hawaii dire gal mat sara el dur alla mesti ada Hawaii mutu mabdurir amari la roset dia gal sebedem eri tiagal sama bela bolo aise kamal masaw le kadruk mera tialulubong le kadmote kara commercial break e mergo esel guk teme kamo subdama matir kalo mesel kita el al sales luaseng mangmil karang yang mo ultia kita tiabela publishing company Makatuklutal marmang Mr. Ludong tial sure at tau tagib lol waseng kadamal tokubet sa okya kargit mong beto ka diri ma angaran di kita mal di ngara first name o oy mong first and last name mar other belaw tirgelo mes ar mi karel at ang mamatangel wase malta nga Moses Ludong ela ka dok mar Marcel Partelo wase ka ko podo mo aiser ka ma Michael ko na ko expertise ka ay gel to raw reor nakadim na raskura ruke mo ku aise organize up tokol tokora school atara direl di timle freshman president tra class mamul mutra senior ma student pa dimle sokal ko organizer takle activist mo la to tara clearly kana ruka organize ma gimora sa pugol elementary school mo nga sera school sa tekangal ng Manelo standard room sige dagel oy Enggak actually waiser biga naga magsubol mo padre. Oh, oy. Roma Savior. Oh, ya mlego tu Christian organization na school gel hotel gudung amo mereder. Senior. Mga waiser Emilciora Bishop ba Maria altar ngil nga second floor. Oh, tingil bro mi sang ngil gel ko tul ko dungol ngal nga school amo po show. Yaman privilege. Yes. Makwa Emilciora altar boy. Ndik pe me ka mistake tal time. Ako mesang ngal liberty alwan makmut.
Awang ka na pesta. Hindi ka ruba ka na. Bishop Kennedy. Sel, sel, ngobul, temar ko emtirngi. Kumesingin mo mga lases. Sel, maldikan ng kamulo. So, at sembal block mistake ni. Tiap namo routine. Hindi iba nga kang ilmi. Miscalculate ra timing. Kung ako wase, ako sa iglesia ya obulte wase. Ko impis mas alam ko nga kakatiyan. Anesta kilok taore. Aling ka piso, boy. Hindi pa pengi. Kagire amara wa blura ka. Hindi akmal din paltililo. Akin mo marek. Ekut mo klay aligara tel altar ngi may ka. Ito mo mura prinsipyo sa tiyak luto siya. Yung nakalatura. Oo, makwasi nga kaladi ang gire kal mo madre. Engkal mo gablul abul kim kapitel apolorista. Amlo museum lo saksi dengan emlo padre. Mo Jesu. Oh, kaya ako lagi. Bayungin makatil matimaran mo. Tilo wala mong loso ng iyasa. Hindi na kasi mo pa ba siya kasi may laro na yung session. Kung mo padre makmal sura story na Jesus man so nakasokal mo el mo masak pas kura Hawaii. Engkalo buku kumtial guru pringi Tirga involved na communist mas socialist. Introduce Cisco nila ka masayyo. Activist. O mas ka kay kal bugra communist manifesto. Karl Marx. Mga kamuyo. O mga angkali Mao Zedong. Mga Castro. Fidel Castro. Itirga communist makpungo kay kal bugurti may kal mol batak wase. Wase aul mo ngila communist pa socialista wase. Sel mo ngergel may, hindi ako mo ngergel mail di mal mera po ito. Hindi ka di mamdas radiko. Gire mal me share arbekla. Mengwayal ko ramo o titial ko klebela orgido lo si. Hindi ka sa bukti o mungul, abitaso mo rin. Endong oklelo sa ngayon. Sel do dam may ka do mul, ikan mo mali mawas round tial lo do. Moise. Madakasem sel do pura edem to ka di ka mo rosra. Arbekla. Makko se luwal ko ram lot mag niluldas. Makmal mrarni. Ega kanil ato makamal emuy we maaw marang. Makume sa trigal business ram rigel trigal capitalist wasi tiaklingit. Litam lama po ketil mo ngitriga raim lama trakal. Moise. Giril share. Nung segi dai kam aklo mrar segi. Siyempre influencer sel time. Oh, misira. Kasi yung mga gitak medro sisi. Mga sirak mendim lakal haldim akulum togra ba business. Makulum da so se maulak makmlen mo museo tikal ata urol wasi aigel sukuma kumbali asois ba udol merengi. Hindi ako kaul kula kumbali ma ikal kumbali na kapartan na rela. Bukti mai kal mo gen bal share mo gen. Mo ata urol mengirin mo tapsul. Sige dia ugas mo ba mo organize. Waisi. March ra. Oo, Emlo tingay lo sukul wasentela. Oo, masa ang kaulo ra kating hotel sa. Kaulo la mle 1 year 2 years sing. Makno mo der sa otikal ala kaparta. Makulu wasendia kal sa iul metal pluma. Lo speringil mga regir. Mamukte kar kami. Embro ko dia kam share ay kal. Mortel kal atama. Maula ko sendia. Giredal mo ileak. El moldigi de mga balwat. Mata bu mai gandi gal ngarinya bluat aku ke share at longolet mat mo kertial suka ngargi de mo sisi le dia kat adra ngapar mo suka ngargi mer kom tel ugel akhl ngargi ta agire mat mo krengi le tia ya do ngorger tia ya kalede mai kam seigi da kom le stat mo ngam le stat newspaper el means of ako sa usper tiang no sudra ada belau uli tira dia kan bela mama Micronesia mo se be mo ileak el digi de mudar abluat akan mentergit emut mukla gal sugang regit madire gal tel beluat al tel utma da wa tokot mokr mo digi sigida amle lela Masing early 70s early 70s. Alat tia belam lam 50 years old. 74. Bela sira ligang sa akwa machine el giro tumda sem mimeograph. Kada type ra
Tial ka Pinaka-one ba paper. emro kong ulo liaring yung mga sama. Oh, wow. Print. Misil printing la di nga na 70 copies. Oo. Nagtiya yung tal Bari nga Manual. kagasusil mo ikal mo puntaw. Emro ko ikang staple misil 18 by 14 size ba oy. Katong Legal size. Dia ka Oy, eh dia. sometime. Mga murura ikalobi sa kapilment itigal atak mas iglul to maska. Oo. Tiya, aulas mo ko tungi aulas mo ngi. Ero il manuali kam amanuali ko ta madali tiya mal physical. Emro ko sa Yeah. mo price dia kamlik makararat marusa kasto. Yeah. Wow. Man, miracle morals. Ya tara el mal other belaul mal kil akmal nga kapokor ramyuns. Mal shots. They appreciate it. o ingil ko ingil smart ruba Yeah, game mal litak. litak. Malol wase ko mase olik kundi almusa ko pang game o marsaran. Bakti akte libera ikal ngararat. Yeah. Oo, Ah, sige, wow. magkitel, mo tamal ti almisir nga. Makut uli almisir sa ling nga Hawaii makto duruk ti ay almisir gigril printing mas. May akmat ituringi mak nga sa ling nga Hawaii mo panggigal tarap. Oo. Adi sel imol na mistake nga dimnak lil mo business. Dimna puspe ergi el race auto rawaya advertisement masubo may kaya le tigil to kole kwase mangigil di donation may kagit rarasto ha Oo. puspe emro ko tamalingin masil makmo print rakwam en mo ko mahal mo expensive print rasaibal one time makple print huripi Oo. agudurok mo nga nakikang send ramen mo type may kang layout ng sendringin mo ito printer ngi ko klora box mang star raskojo mera igel mo ndai Mukha mga time. el moldiga al ulel mak sige ma masilim sedia I'll have to do this as a business. Why say? Oh, much later ano kam Masagal survive may kang Pera masin. Inga ka malul marangal wase. Other belaw agiril madengay kinarel mo when again when business manager ako Why say? agiril mo madengay ka aisra kilometer belaw babalu belaw why say maul masya sige siya as maraka ko so tiagid le because sige, it is not because ang uldo sweat matukol uldo mga pira other belaw sa gimlay nga sa mga Ngaringal naman tiyo. loldo ay kang elat tam last October kumam digas sa pam o mga lubusa kumam October kumam nakaptol ada magis ber ngaler nga kam tul ada kasi kawara mo din blue sa kal to ngaram ko to ay kam pal erdan dir nga kabul ada ruwit ko karakam saud kaya torbela kam dinge Marang timbral. to di mete tam saud torbela siya manetik no ngari alam liter Maral. Katamarang asulit. Lela kaya. Pepera at bela. Ate ka mata. kalbus wala ka nang tiyo si tiyang niya something behind it akmad ngelo se to ta ladro vela at tirgel mal me erdan dir ngal ngar babal am sisila le instigate tir o tilip sa Enting mga sirang altim langil. Ringil. Malupat ta rin. habeas corpus May alat yal. May first printing. Arakaw. Tiya ka blari kere. Selgotol masil dia. nda Kamla kas kalal orior. oh utak mala au botawre ila Hari yung botawre. tegidil tel billa tamil Ali, tel, placement ngari agiri dia obu angilo alone mutu sella ya close pera imorobis Oy. Mergo dire dia kau tu mering leng sel timing mala economy bela ikam dia kan adlo hara advertisement bigal restaurant bukki ka kukti mol le wase ka girem likam hara tia loan git Oy. ya ka se nga ilu ta tu de ka tia lai ku ta kararim ba tak lo sia akburuan news la angara 11 o'clock in one notice il melding ilon mit kilomita ka tu dan maraen eviction notice aku mara imo ka pasul la siskura armalu next door mak melgorti mo ka ku mo baram sil ati aser ko utul mesil medimte tamal makuk mo imo adolescent you get the growing pains Kaya nga, harap ako Bigado kayo. ako ko mahulpig marara imo Challenges.
amle ngara 2000 sama orang il me kara 5000 ulo begardir belau Vela salvation mo mo ngi sewal kura historical ko Clint Mark. Lela kura ikal bakal balu ikal main newspaper sertil le ko talomo la. Ay kay gidol ko pasyon lulumo la. Amla mo historical landmark. hindi alam mo ngatara at wakmal kora recruiter ni kalau sing tinlak ako sing akalaman ni girigal mo business. Malblari nga manager o ko sing agilok mo business aklamal maraw ela. Imal to sa aligre ela ko mesti temal maraw. A newspaper company sa mal. Ma ako pebira business leng at one time ako kultura karakan. Oo. Lengkok pro nga sa ilin masay pa makukti mo maraka imol container. El fully footer em gege mo ngoni. Dire kan at one time lob to ka budek. Mo practice ala mo dire kan mo kan di ko dinlak sokal mo business ko kulme serengil was setya lagi sel ngara man dran ko setya Ngigel buksal iloy will awas. dia kalungil na ko kulungil ko su mabling ko lungil ya ata kal aburo ay si mang sige da maktere ka mo ko ang lagi ko pamo business hindi imol to ko ng lias you have to focus rasel ko niya may kang imro ko euror ni you have to kasi lenga ka medyo ngar ogi marak I do the same thing. May mutre lang. 2 days out of a week. Ak makaran mo ngara 1 o'clock ra mo tut. Malu. En malu. Ide blasta ta kamla ak blasta ta TV ma radio program ra dia se blasta ta rel bela ra ngara mo. I've start all this information iluror gila information di dire lomdas lo se. Umlegere ka mana tanay sa. Rulin mo business mana tay sige le kwase tiagida hindi ko cloud to trend to ko real news media awol me tiagida ko program la mo riya amral hindi imol to ko tangali hard work girem lower man marang elak akno sensera high school at time pia de invite ra senator matu la romat matu me guest speaker nga adra liberal nga ko volunteer ko ko murti gidiru tatora abalatics en kan leo ma mustika sensia ko kola bel mura progressive party udelia school matia imol school me senator taga saibal me senator mo dugi nakimal over te marangal ka school en yam gi mo dimlul wasay dia kita lata mauror emerang ok leatiral maleong omesang ha marsensel wasay dia kita kalka speaker ka makwa siya utelis neto di say kita bro Usa so maklut mo mak yang gire mo oras mo di obong wagi let's spend 1 minute madim gisa say my message to you is work. Mak magi sang mak akmali se bekro ba alda du liga nga ako besa leo ay abtia no auril no umbra lang roer nga ka mel okra principle len sigidel ruba akmal ga iwa akmal adamay regiling mara ngari iba tol wase ya rulel o wais na algo murtil wase se sugo mat mugisa tuto ma adrela adir gam iwai mamukok mouror di mouror mo misel balbon ara ngara eti matu klo ka mi mouror mo solo ak pasel mo ngaraken ko se ak mo se kita imorat mo entrepreneurial gire na musu akmal mo ko ran ngalike krelang tinang ang lagi ko se gire ulo le se kita imorat ko lo se tirgel marawar bela kamna aurulo pentira waya asurang matkel nada la artilo aurulo pentrimo ma isidoro matmutu ikan bergol el lokol merak rak langarana bawa paules ya como es el doctor que cosi digam successful ma waya oburang gira yung esa masay sel mesesetir euron bring loro dikiring ay una masa ngurang isel
tutang mali tutau ngesa ing magis Why say? ngorabi abi singel morai kler mamgatak ngalu bangomal selu era ay klok yang lami mo Umula o ka mar ngalgel mai kang mangumut basku engia mamlo bakar malu berola rasei dai sel bonding ilta masano ko ela sel ko tam ke rumah ka kos ya ko mesar ngalgel successful Tadi mesesal dire. Indre ako sige da ulang mral giredel imrat ko il mal gida ngel mom ngi especially al time el adangot bluam la mem to rol gired lo tetrangal mon mutrangal mo spoil Why say? Oo. Maligid man larigid. I say. ba imura to il mal gired ko to ase gired ngaringi to ko il mo mrang gira Why say? especially sel adra blu ako sel level wasi gired ngari to ko do mrang urdu porgi rakla ad michael ko to ora blu michael at ego tiragal ngari imura to ko il bomudu urgi rulil mo shobay emro ringil day in day out Why say? garantil kasaksi ikaw mal masaw mo ay say ay gidale. Ul magidale klo mo urtial program. Mr. Uludong at kaya kita katomes rabal water belaw aki iwasew ul man dire klo mo to kaya NCD ma abato kalbek patingela problems lakadam la mo oroy tra to ko rayor kaya kita emtial mo ko ringil wasengirel ngaringi sel to ko mo mararingi tira kal kwa smi armo para klangar rakawling kamlaringi sel moktek suamal maruringi como to kyar sa igid ma tial tokora business ate kal ibol tokora reyor esel bong mo to kyar moktek ma tial tokora reyor ya dios akmalo spergaw lo tira kal service morarat dia ngoy se lang akmal nga kable advisor ratkel sir president takmle gobernador ngesare dila lo rore akmal absurd ringi kela dia kalau lu se dia kalau nguyu Jadi taramal. mal ma asaru ringi ma aktir wanta ma ringi lo ase udle kau kam kana sai ngai gal koram bigel egal ma babir mai gal la mai gal ngau ase ulle ale ko aisa kau mo sa ku te tira Yohanes masura ngal ma motivasyon ma yo istigal dale asistente cabinet mo se tirgana amdu rai gal liga mo se selbe bilet itam ngabla na tang may to ko gigal marurngil to ko la may gang itiral au ngari adri loldo malo bang ngari ari ngerti betemol ko may asim saying ngerti ya mong ako se hal kabere moral esa plural ako kun sa kam iwit ya mom madigem tiada kasi kal saying selbe kurios kawaram ko marurngil kal saying ngerti masengkal kamal calculative ruba Oy. emeral meseselar Oo. Gikmal masarong uringi le kwase udilek kamal klo ruba ka kau mesesar ka. Mase olde halo ko ay sirakaw. Mase nga tutak magi isang raim klo kay malulu. Why say? Kama ba marami. Mase esel ko basngay mase sel pura ama asal nga ka account taudo audo tel business ma baling ka president. Rabe sales. Account taudo outro penis may ka o may mosel mosel na klase mak mo. Ako si ndureng. Sige da imot ko las mral to mak malomdas ako sa nakakagilo ko to. Tiya gitu ko all the sugar ma ases nga kagilo ko mo brula business ak amal mrar la sis. Amal mlegel ngari nga manager raw. Oil guk lang mal mle to kay kital sengar raw sa ML organizer ade o mo la newspaper o mo la to. El ay gidel adal bela na masoda kamesa. Kado si berak mo front makadua kada trura adal Bangladesh adal wipi mo ustawa usaba la baklet mo kita sebenarnya hindi ka tamsay ka. Tayo gadam lang ora ka pa de memo kada maksongid mo problem kita NCD mga rang di ka lang di ka legal patingin maktulu. Dia mal seguida mal Le matuaran dira. gira del amal no urora ng legit. Oo. Marata ang amal mas seguida ko sa naka 72 years old yung mes ay kal observation nga ke makasing mal gira del at adura del ngoled ngare imorat ko
mal also kita mal mongil nga skurngil mia ongal mga kit am namodia ada dura kronglet namodia kada spenda te medra ongal git matlungal git mak bibilet ma lua hamlet git tel bulu nga gumesra molmutar mereder belau mendia ka spenda te ada du el mole nga ka ulmesra moklol ada kegari hindi ka kanil tukot tam sa other gil talsin sa moklol sele to ela selbo kunta ba kung lo se grau ul mutumro ela klam to sigra klamrang to sigra la malta klot yo sigra ring los magrang buso el mutar mo dem do hotel tar mangari nga buta mangari esem eden merula to dan ada bela spena temin masa to sel na bagis en moto ko di sukum di mad sotel wa el time itidre kal din ngalgete asum da do kan bagis mo ka mo klaro ren mo tia ka lang diak tay gidel atu mo ko rin ya ko ay se kami mo to ko capture ngid en adra la no ko mo to ko man lo frustrated ngi ma mal affect nga personally sel suko kum tera siblings ruat el kaututak mahal maringel tutak la dalal malundran gigel malo mesringilen dimlat gisam revela ora court system ra leche dorir soko tiamal beser to goy e because en tokora udo tokora ut tokora klalo de mo kay bro mo ka kawangi ideal adul la dolongolit aul tumgis mo en ara familia nga makbadali magami wam la dire mga imurat ko seguida kasi whatever we do my God we have to spend time el ada du na dolongolit malmara we dire ngara leadership we dire ngara lead ngara ikal state may hamlet el dabe malbangidil el dabe kami ang bagay el dabe blam ngari sukum kom dam kaso sa ado may ka hindi kasi tikran la mal ma akiltarre maklamral to malmara dia kamral to ko lang ay gal blam do at yal al do awul man dire kal cloud to telela ngari nga o malus way kam kaul atran news le al do sel ko pamal mo sa emngal kuko olton mora buway hindi re kal tirgal gukmlo dia katta elir le tabul guk dia ka al tatura bliri al uben dia kal iltakar atra bliri mak asabil guk amoy wes mo lang maral nga kamalo marar tiya kita loseng tial newspaper ka gidan malti malamol mo ang 50 years tiya belaw news publishing tiya belaw newspaper very first newspaper Rabalura Republic of Palau mang akmal amat ng karuba kaling dire kaluul miserable at aklakal wase me ko kum engkor kama raw taswal akmal di gilinge lektire kalomes wase he's been making changes aklangar rengileng organize ala ke kiten other belal lo parta Micronesia katamlo waya saibal di kita dire mal leadership adri nga ka sa club hindi ka oy gida ka sa mo hindi ka rexid oy malungi ka dito sa la swala ma tiya gida blam mo tial do oy tila gida mo oy akmili ilivira news hindi ko sira adal ilivira news basta kaya ki masado ni kadim na kami iwikil al kwatir hindi ko sira adal ilivira ko hali ka ba musim hadi ko ay sa akmla tester ni ela se printra news guror mo ngara reklamo esel tutak mo ga gid le diang la igal coffee shop igal tum laboratories tang ari misel timon medicla news nga kamla tu circulating el molmo alit mla diri kan nombre ko ako ngado ko basada pe pirat ko o takla dado mo lisbek molmo gugero se am molmo nga news esel lo ay singi oh my God! Oy, ako si pinagin nga kamalo siringi. Nga katiyangin mo mas mo yun. Al interpreter ngi walo tatuin mo mrek o si tiagi del tol ali tinga ano sa US. Undi akin siya Sabado lo si gibral mero mo silo mas sa nga news. Malati to di million atras fund. Oy, ngara information
nakamalom da so sing malgirel mutmok especially au radio ma TV Ouais, si. au leng visual hearing audio mong ya newspaper maral meringal kita atrayun sak tire malam so bekira ruk lewa o emla ngara pola be mama kita mal dar ngudel menguyu so adro mo kita oral history wal siga o malo esel kukta amongo yung telki be alu mulu sa kedim telki be ngul oo me amal msaur tial program be kakira man mo telme ke ruba oo tira ka mal fan sa dong to oral kukti mo sa saludong maltiak to katia history book sige takot tilya why say lang may history book lo sa kaya high school sedi mo sta ba kung first administration and second gaya mo telmonia au dasur gaya sele hindi akallo usra. Oy, yak mo palmera. Di kali. Ya, makitling sila kadolo so. Eng remid. Mategi la inspiration oral mo rumes ara magikadel up to kubet sa pamonguy. Hindi ka dito reng sa bot at ato kada dire kal monguy. Makamal masaw la kada maam masim. Ali ka mangel mo talmay. Okay, mal masulang.